Khuborjylla menta kadang tray shat hakabaya day berkajing ai yaka certificate of vending COV Shakin Nongdie Madan Kiba judi jingdi menshwa hakandailat kenang bakin yo beteng yaka kamai kaji hakajaka bethamai kaba hamuda parking lot yakani laya tho do Symbud Myntri Rangbah Khubor bapet ya katanat urban affairs ba asnya bhalang dhar bat pentip ru ba sorkar ka yeng scam ha ka ban penbet ya kani kamat da ka ba buat renti ya ka an bat ban pentikna ba Nongdie Madan ki badai hok ha khandailat ki dei ban yo ya ka certificate of vending katkum ka jinga thu jungu ki badai Madan ki bala dep sha pen kendria ki lapan pau ku jing sngohun ya kani ka senjam bala shim da ka sorkar watla ki don ka tu ka ni ki jing don kam ba ki bo kum ka boarding ka bat ki jakale chabar nah itu usia bidon ke guideline itu in have your ikut islah from the respective places dan ini has no dan nggak being itu kan saya it's in the process of giving to everybody but I'm qualified to think in lah I'm full confident they should be qualified follow bi kita man laga si kenang ba kumong mo pi men ba ko ni so tu ba pli don kita pada bukan kita semsto bi kamai kaji man kasi mo ni katang si hari nai perkara perkeluaran bala hadu kanun la banyon ma hab survey kata mentan da da yo sto da yo jakase berok tik badai ban yo so da sukis min sawat hi maybe mde ha jo jakan have expense tu sini katu tu nai survey menta nang da tip exactly berok kanun kindon fi na tip ka berok katang kindon kata ini survey kan ru jakabin place ki katakan simpor dengan survey kita kan hata hadu mentap kenang biang ngajaka hadu mentap kan limit impat on na barba kumo mo bini kibala yo siwi katu kibampat yo sekanung trimpat la man fix limit no kada kada kau ada kiyo barok hoi tinggal kami te limit happy bitangkat ni tempat dia temlah they are happy yes of course they request some more facilities are there like electricity should be there and like water should be there and proper toilet they made me so and we already promised them to do now all those what they have also like electricity and toilet is under construction.